Hiji ni Weru TV. Ambere ankialisha kona ngushokire nkatho cia mwanya muno nontu bwakona kanya kwatanira batu Nteto cia Weru Thaa mwanja tie tariki 3 mweri wa 11 mwaka wa 2022 na gitio gikinena kwinigio kuingia nkwate ogeni tukiambiriria ni ati uri makareka ya wagagie bokaria yethirite yekuyirwa ntere cia tiania nende chibo wakuma ntere cia Ntulele mwakiene yua kaunti Isiolo na ishumirite na kuromwa mubunge wa gishiko bunge yatigania West Ndagitari John Mutunga Kanyuthi oshumiria na ukumira ati ni bukendotia kuonekana mabitha baburithi kuretwo gituone kiragia kirwenteru no ende gitethira gikiona mabitha baburithi akiaria na uwete ati bobo atetheria gukaria na kinya kureta ukaria nkunduki nyuma ya mathina ya wagagia bokario kujira wakaita na rando andene ciatiania miankeni ya county ya Meru na county Muturi ya Isiolo reu Ntulele Jackson ya Kwalu na uritie Bruna etio kinene muyumbe otiane West Ndagitari John Mutunga ushumia na kuona kambi askari rai ntere cia Kibiru kuona askari ni ontu wa ontuku vakiendo utethio bokaria no mwanka askari baume kilomita kathumba tukuria nontu twina kambi ya Kirwe Kibiru tukuria mheshimiwa wetu ukumire ikenda tumba kuona askari akwi kenda ria antu baitha baina thina cheo tuku baumba kutethio ni askari babare au kambere akwi na batu ani kandabene ni ethere na askari baili kaba thatu ri baikuo na batumba kuma kandabene na irotero east bare authority yuma kuma east ku batu de kutetho kwa kwetu no askari au mire tigania police station ngondone bongi na kuwa mwankadha kuma county commissioner wa Meru kwa na mukana yonkamira weta yukuma county ne ya Meru ni kunia na baraba kwa watu na ile inkai county ne iba kuyukido matalia ya kiwadho kamera mwankadha hii kuringana na county commissioner aikwe na authorize kamera chonde chiumya mwankai tale barabara ere kweta bakari batula so kamera tika kwende ikuthai ninka ichotweka chorete nonto bampara ikeana na dire orona kamera chita mangwa ni antu bathura nonto kithaba kenga kamera ruare bara na baukumie ki force na kuringana ba thirikana kinyanto bara baurai nabo bakaithe ba na muthuro ni oboro kwa kamera ichote mangwa na ituichomete no bera kamera imunyama ya irengi onto ngombe na mburi iyo itena atia ko nende twina kinyanto bara twete enen kamera bara barethe ke otuku baba kureithe genyume ko bo bandene na ingwetiga thirikari netete na mbere ku bwethio zunguzi na bangi ba ikotine bongi na kwinyilia kuri otethio bwampo Burundu ande yi ni onto kinyathi nene ku mwankatha humanity awagagia bokaria thinere shoketia karibao nyuma muno erie na mathina ya maingi muno ya mpara nonto kwina nkuruki ya miaka 5 kutaura in fact antu baba survive na weto chwa ibarwa Isiolo na kukuma kinya kithakene kuchwanko bageta kwende Isiolo ikenda bamba kuona kya kuria na kainge muno weta kinya maiyene kwa ya maiya bakenda iria ba town ya Isiolo ikenda bona bya kuria na kura kinya koto kunende kaitene katuri kwina thina entito sana nonto kinya na baraita ku chwanko na ukithakene kwino maitha nonto bantu ba kamera ibarikite kwa thina kiri rie nonto kinya to kithira bateri yetu
iba kuma area county eto onkene ne isiolo paka akurethe na utuku na baka thea baithireti muno ke batwi Nkiripotera Weru TV kuma Tigania West Mbita wa Kelvin Kimathi. Kalosha mwanya muno kiwe Kelvin Kimathi no ntobori botu togieta na mbere ni ati ori mbura ya mbirerete kurantere mwanya owanthigurone ya Kenya mukaririgete wa mwitho ywanyaga bwana Newton Gero na atarireti ati aina mubango ya kurwa na mpanga ya mpara na kinya gutira na kumenyera rera na njira ya kuanda mete nara mwitho ywanyaga yombete kwithia yukigairwa atori barabari ya kwena yone boke ndo yomenyera na kinya utira ni bakwanda mete nkoloki gaiteno kauna bashokerete nkatho akiwari mibaiba tumete mwitho yoyo komba kwithia yukiria bwega ya buratutariru mwandiki wetu wa Nteto Chabari. Lengo letu ni kupanda miti. Tunapanda miti ya kiasili ya Kiafrika. Tunapanda miti, tulimie miti, tuitunze mzuri, tukilimia chakula. Hiyo ndiyo lengo letu haswa mno. Aike anonto barabarungamirite mudito owa angaya bartongoretwe ene mutongeria awatwe Newton Ngero baugite ate bakagania mudito oyo owa angaya kwa michunche ebina nikenda anto barabatura karibuna mudito no pathinambe na kurema bagitethagiria kuthiria athina erereku ya gwaga ababkiura. Kichaka imekawana katika sehemu 4. Kuna Kabashi Bit, kuna Lusiuti, kuna Kiongo na kuna Kipkona. Kiongo tumekaa mashamba hapo Ndoleli, wananchi wanaendelea kufanya kazi. Tulikawa mwaka jana lakini tukakuwa na jangwa, wananchi hawakupata mavuno. Saizi tumekaa mashamba Lusiuti Bit at Kiputu na Kilele, wananchi wanaendelea kuifanyia kazi. Haswa tunangoja tena wananchi tuungane pamoja tuwapee mashamba ambayo iko Kabashi Bit, Kamaro Hill na hapo Murueti. Ndiyo sasa tupunguze hii njaa. Kulingana na Newton, aliuga kurutaniria nguye na atori babatura karibu na mithito eno igutetheria muno arungamiri iba mithito kuthina na kumenyera muthito kinya uyu wangaya nonto akariba bare mauntere inu ibo baithagirwa bakiringa kinya ripoti imbinge kiri mabitha baba mantoni megie baraba kwenyangia muthito. Wananchi wenye wako karibu na miti wako karibu na forest wanaungana na grupu inaitwa CFA, Ngaya Forest Community Association, ambayo inawaregister na wao ndio wanatusaidia kwa kulinda hiyo kichaka. Na wakilima kwa hiyo kichaka wanakuwa part of us. Wanatusaidia kwa kulinda hiyo kichaka, kuturipotia uharibifu, na sisi kama serikali tunachukua hatua haraka iwezekanavyo. Kumegebe North, Western Class, Chabari. Kathosha mwanya muno kiwe mutegeri no ntuba kwithira wetete na mbere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja tunekanya kunogo kanini ndi tushokirete na Nteto nkoloki ugeta kuraya. Urathimo uritingo gibo ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university.
guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Gakuwa togeni na nkatho cia mwanya muno no ntuba kwithira wetete na mbere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja tucokirane ati uri mbura yambiriretie DCC Wegembe South no Kibeti no retia kariba ishumirie kwanda nibwo kenda baketha bagicebania na mpanga ya mparere kwithira ikithukira kari maita kwa maita nibwo kenda bakethira bakirwa neogo kirekana mbura nthiru niombire kwithira kiangaratania nteru na rakuromba kariba nteru kumenyera muno barabari ya kwe na irema nibwo kenda batombe kwithira bakina mirui muthetu na kinya muku. Irima bya nyambe nibionekanaga mwirigo na ijwa igembe na tigania na njasi ya kariba mwe siri tambarari ne rungu rwa ile mabi na bangi kwa kandugirine. DCC wa Igembe South no atanui na tumite ntumwa ya ugwatikiri akari kubera nibe imenyere na ibali kumomoka kana miugu igitenerere gukura. Tunapoendelea kutarajia mvua, huenda kukawa na mvua nyingi hapo mbeleni, hapo tunapoendelea, na huwa kuna disasters ambayo iko associated na mvua kama floods, kama maporomoko ya ardhi. Aswa kwa zile areas ziko na loose soil na ile areas ziko na chini ya milima. So tunaomba wananchi, kama unaishi chini ya mlima, utafute nafasi ya kukaa mahali tambarare. Ku Igembe kuri kumwe mpanga ya kiaramo irarumiririte baba ingi aribera bakorirwo ni kwanda miti tonto ikabatethia muthia ni kiriya karibaria bari rugirine rwa muro joura mono arimbamira kubera ni barekana na gwikundia roji na njeleta na mibaibu batina baruka ya thirikari tonto baria bari boga iti kurio nyomo cia kithaka ni kunyamara ni kwagia roji. Kwa huu wakati wa msimu wa ukame tumeshuhudia kwamba watu wengi ambao wako juu ya sehemu ya mto Ura River wana divert maji watumie kwa mashamba zao, lakini maji sasa hayawezi kufika upande wa sehemu za chini kama Kianda huko, sehemu za Kindani, kwa sababu wale wako upstream wamedivert maji watumie kwa kunyunyizia maji mashamba, miraa, mboga na kadhalika. Kwa hivyo tulikubaliana kwa mkutano na stakeholders kwamba tufanye kitu inaitwa rationing. Kwanza kabla huja divert maji kwa kutumia generator, lazima upate cheti kutoka kwa Water Resource Authority. So kama hujapata hiyo license ama cheti, ujue unafanya illegality, na hatua inaweza kuchukuliwa kwako. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe South, County ya Meru. Katho cia mwanya muno kiwe Dennis Mugendi no ntubwa riboti una kiwe mutegeri no ntubwa kona kanya kwatanira batu Nteto cia Weru Thaa mwanja gakwendera kaita kiana ntukwenja yoyo ritharimwa bia murungu mwene nyambito wa WINNIE wa KINGERU.